Đika, Mladenovac. Najveći izbor materijala za završne radove u građevinarstvu i uređenje interijera. Boje, fasade i još mnogo toga. Novo u ponudi, metalni distanceri, žileti, specijalni alati za postavljanje i stabilizaciju oplate tokom izlivanja betona, plastični elementi za odbijanje armature od oplate. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu prodajnog tima, Đika ima rešenje za svaki zahtev kupca sa ciljem postizanja najboljeg odnosa cene i kvaliteta. Đika, farba zidove, a ne kupce.